Colomaklis Chavile Silli Kakwa Jesucristo, Josibao San Lucas. Nakuanchali Jesús chereli palao Genezaret shkawa, uteblitenamit yokep chishti kisinkiri bisashben re rabinki ratin Dios. Kiril kui likop hukup wankep chereli palao. Ak elenakep chak lakar chisa, yokep chish akbalep lishiyon. Kitakek li Jesús sahun li hukup, ali re lak Simon. Ut kish sama chironak tishnaktorisi kachinak rikil li choch. Kikohlak sa li hukup, ut kiok chish salwalep li tenamit. Nakkirakek chi atinak kish kire lak Simon. Hilosila hukup tofsas chamali palau, ut kutumak leyoy, renak teshkarab. Kichakok lak Simon ut kish ye. At solonel, shkata was a clip to Hokti ut mak ashkara. Avanzash kawala guatin, tin kutli yoy. Udak kish baunji hokan, kahosh ki alikat kishak. Ki okshit upek li shioyep. Tohanak kish kot roqeb shiroeb li rech ach karidnel li kwankep chaksa li hukup hunchik. Renak te chak chishten ankle. Ke chak ut kish nuhovresish kapichalep li shukup. Kachik maana ke sobek. Nak kiril aan lak Simon Pedro, kosh kutrip chi rok li Jesus ut kishye. Elin jinkat kutqaqwa, shbanak lain, khun kuin qahmak. Sa sosyo lak Pedro, hokanab aku diroch benab, shpanlik ilakar kesh chap. Hokan aku kesh kol lak Santiago ut lak Juan, ranalep lak Celedeo, rech akarinalep lak Simon, aban Jesus kishyere lak Simon. Matshikwak, chalen anak kwan, eblakwas agwizin chik tasik chokruchi likar. Tohanak kesh kam ebli hukum chish chochel, kesh kanab chish hunil ut kesh taqe. Ratin likakwa Ni café,
Tikenin Job salano Akikin to shintali akbe Likakirikinim ni komo Raklan rakasik kristane Renak trek ak wechik lakoyo